Na tuetiana na Caleb Chalo wa Mutunga tukwatiane na Onesmus Chalo kuma Kitui paloko tueleza kana kaunti ya Kitui niyo Itongoetye kwa Syiko Sya wa Mivae kana gender based violence vandi ya Kenya waumbulwa ni minista muveani wa uiti silikalini ya kaunti ya Kitui Dr Winnie Kitetu kavindani kala ekomanite na ianda miveani kivathukanio ya kukitana na kauwa Mivae vala methiwa na kikalo kimwanya cha kuneenisya undu meutetheanisya kwolanga Syiko Sya wa Mivae kauntini isu ya Kitui muwandu Kitetu niwaweta kana no kuikithia masivitali ma kaunti ya Kitui ni makuthinikia ala methiwa makwatite mathina kumana na kauwa Mivae. Kaunti ya Kitui niyo Itongoetye kwa Syiko Sya wa Mivae vandi ya Kenya waumbulwa ni minista muveani wa uiti silikalini ya kaunti ya Kitui Dr Winnie Kitetu kavindani kala ekomanite na ianda miveani kivathukanio ya kukitana wa Mivae vala methiwa na kikalo kimwanya cha kuneenisya undu meutetheanisya kwolanga Syiko Sya wa Mivae va kauntini ya Kitui Winnie enena na andiki mamo vono aweta no kuikithia masivitali ma kaunti ya Kitui ni mathinikia ala methito makwatite mathina ma wa Mivae undu vailite. Ta Minister wa Health kindu kila kinene muno ngwenda ni ku discuss kana kunenea ubo wa gender based violence kwanana na ulundu namba siendete Kitui nithie tutongoetye kwa andu ala mende na kuthinia mwaitu kana kwika siko ila nzuku kumaboa iveti kuboa iveti kuboa aume kuboa kwika kukwata ciana Kitui kaunti nithie tutongozio munthi Kenya yonthe kou ni kindu ki cha kuzenya muno na nitoka tuona andu moka ni moka kwa wingi nikenda tuke twambie ku discuss ulondo ili tutetheanisya muno ta Minister wa Health nenda kumana kusisia mipangilio ya structures nikenda ithe masivitali maitu ni metheteli kuosa andu ala makwitha mena cases cia violence itwizikana violence ni nzuku na ni ete ona mauma akili kula kwi andu indi kila kiusenya ni kwithia kana andu methiwa na kausu wa musie kana metha na kubukwa andu aingi ni meovitha na mavitha ukwithia mundu la perpetrator ni waendea na kwika kiko chake kithuku na niyo kitumi numbers Kitui siende na kwambata. Oingi Kitetu niwaweta kana ila kumela wa Mivae muvea wa koti ni wele kuthinikia makwani ala matha kwa kotini undu vailite vala ingi waweta kana nime kuthukumana me mwambano makivu nikenda kuikithia siko ila siekika isione cia nduani ni cia thinikiwa ni kana kotini mena changamoto mbingi nundu wa kwithia records kana documentations ithia si beanu anundu agitumichu siandika wanesa na kwithia ona whether ni madaktari mekwa pia katika koti nesa nundu agitumichu ni twa discuss nundu tuona magistrates around na nituona kana nitwailite ni kuzingistia nundu wa gitumichu nikiutumwa makwani ona maingi madelay na ndola maitete makwani me give up na yuki ndu chuki kwendea na kuimba na kwendea ku nduani community ingine twase kana ni to mobilize tusisolo to support ward administrators village administrators our chiefs mpaka all the way tutethezo ni county commissioners nikenda withie kuyanthi na to strengthen CHVs nikenda withwa na kuma kuyanze ithi onthe katika community ni kwetha kwi proper reporting structures sivika katika Ministry of Health na hakwa na kwangi strengthen katika facilities nikenda withie mundu wonthe ola woka nake ni wa receive wa kwanza ila elite na Luciana Ndila na ula uthukumana na serikali nene kukitana wa Mivae va kauntini ya Kitui ni waweta ni meumbanite kuikithia namba ya Syiko Sya wa Mivae va kauntini ya Kitui ni siathea vala waweta ni methitwo no valukwa ikundi ikulia kuthukuma kwa vamu kumina wa Mivae kindu kila kitumitwa talo wa namba wambata muno va kauntini ya Kitui no Kitui ni ngamie mubia wa state department for gender katika serikali nene kana serikali ya yulu na ya witu ni kusema mitala kana policies kana miao ya kutwa isia walanyo wa undu tutonya kumina makao ama Mivae nene undu tutonya kukava mwe na mitala kana policy ila state department isewiti ni kana wisa kwithia sivoni nze uvienze yopi lakini tuyaisa kubika kuya mashinani kana villages ni kana mwenempe atonya kusielewa
Onawe ovondigila niwaweta kao wa mivae no tumitwa maendeleo ya methiwa na itina olaweta utumiwa ndawa cia kumila tutumitwa Syiko ii ciikathia muno vaa kauntini ya Kitui. Ene ianda ini maweta ni makwendea kwithwa na kikalo sya kuneenisya undu mekukitana Syiko Sya kao wa mivae ni kenda kuthesya namba ya utalo ila ithitwa yulu vaa kauntini ya Kitui. Tilivota vilingwa movo kuma kauntini ya Kitui. Neto Onesmus Chalo.